plateau ya Minembwe. Tunapendezwa na kusema kwamba tuna huzuni kubwa sana kuona tuko confine hapa mu Minembwe, banatufungia njia moja ambayo ilikuwa ina provisioner Minembwe kutoka Kundondo, wanamke wapate sabuni, wapate chumvi, wapate kila kitu. Muliona watoto wa masomo walikuja bila uniforme wamoja, wengine walikuja na uniforme za buchafu juu ya kufungiwa njia na gouvernement ya Burundi na arme yake. Ile kama wamama wa Minembwe tunahamakia hiyo. Hatutaki hapa, haiko Burundi, hapa haina ta territoire moja ya Burundi wala village ya Burundi. Kusema jeshi la Warundi likuja hapa Minembwe kutufungia njia sisi wa mama ni jambo la huzuni sana. Tunalilia community internationale na mataifa, watu ambao wanaona hawa watu wote wanakusanyika hapa, wa baba, wa mama, watoto. Tunakuja kulilia mataifa, tunakuja kuonesha serikali ya Kongo gisi ilituua, ilitutesi. Jeshi la FARDC liliua wanawake hapa Minembwe, likawafanyizia maviole na mamitirasio na vitu vingine, lakini walikuwa hawajatuwisha njala. Walituachia hiyo njia moja, nayo ni kwa neema ya Mungu. Lakini Warundi sasa wamekuja kutuua na njala, wanatufanyizia genocide ambayo iko inapita musilansie. Hiyo hatutaki wa mama wa Minembwe, community zote. Sisi wa mama hatuna mambo ya politiki, hatuna kusema sasa tutaenda upande hapana. Sisi wa mama tuna haki ya kuishi. Watoto wanaanza kugonjwa magonjwa ambayo hatuwezi kuyajere. Marujore zinaanza atake batoto, madiare na makorela juu ya kukosa madawa mumtaa ya Minembwe. Wamama tunalilia mataifa, tunalilia maorganisation international kufanya eforo yote wakuje kuintervenir Minembwe, kwa sababu Warundi njia ambayo yenye tulikuwa tunataka amo tunapata amo kidogo ya kutusaidia imefungwa na jeshi la Warundi. Kwa kumaliza ni kusema kwamba sisi wa mama hatutaki jeshi la Warundi warudie kwao. Walitufanyizia genocide Gatumba, wanakuja tena kutufanyizia genocide Minembwe, kutuuisha njala. Juu ya genocide waliona yenye walifanya Gatumba haitoshi, wanakuwa endelesha Minembwe. Wamama wa Minembwe tunataka kuishi, tunataka haki ya kuishi. Tuko na haki ya kuishi, hatupendi kumalizika, tunakatana genocide. Stop killing Banyamulenge. Nawapenda sana bandugu yangu Banyamulenge. Nini kwa mwanamke wa mushi Gasirentia angababu inyo kwa parlamento basi okini kunyire Mungu afungulire njira twatani rukubaiko kubana wahanga isire hano takazi kucijira tujei muda takazi kucijira kone ko yomyaje ni Gasirentia ndi munyamocha dinamushikazi Mungu arabale arwenze njira yo kubona kubanga ikeka. Mukabaro twese tuzamuke twerekana akabaro gitumye tuba hano. Abantu bose ababazani karibu dukomeze ku murongo twese dutuje, tugenda basaza tujane twese tugaragaza akabaro kacu migambi. Impunzi ziva mu bindi bihugu zabaye zihagaze kugira ngo abanze batabare abantu muri Ukraine. Ariko uyu munsi utekereza niba abanyamurenge nabo babarizwa mu baturage, babarizwa mu mwe rw'abibumbye, mu muryango w'abibumbye, ukabibura. Utekereza namwe ni mwibaza umuntu uri mu Minembwe, uri hariya mu Madego, uri ku Kiziba, uri muri iriya mihana izengurutse Madego muri rusange, batabona umunyu, batabona isukari, batabona isabuni. Tic-tac, vuba vuba, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, caméra cachée. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba TikTok TV, nizere ko meze neza cyane mwese muhereye hirya no hino ku isi, nizere ko muri amahoro. Abantu bari mu bihugu bitandukanye za Afrika mbahaye ikaze cyane, by'umwihariko le pays de Grand Lac mbahaye ikaze mwese. Abari mu Burundi, abantu bari muri Kongo, abantu bari mu Rwanda, abantu bari n'ahandi yagiye atandukanye muri South Africa muri rusange, Nairobi respect. Hanyuma abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Australia, nizere ko mwese mumeze neza. Uyu munsi ni tariki 14 z'ukwezi kwa 11
umwaka uri hafi kurangira ndatekereza ko niba hari ibyo Imana yakubwiye ko uyu mwaka uzageramo ugomba kwizera ko bigomba kuba byanze bikunze kubera ko harabura amezi makeya kandi bizakunda. Niba hari ibyo wipangiye muri rusange muri plan yawe uyu munsi ukaba uvuga uti ntago ndabigeraho, birasaba gukora cyane kugira ngo ubashe kubigeraho. Muri rusange umwaka uri hafi kurangira, buramo iminsi mikeya cyane. Nizere ko mwese mugiye kurangiza amahoro kandi n'abatameze neza namwe ejo aba ari umunsi ibintu bigenda bihinduka umunsi ku munsi. Mbaye ikaze, nitwaye Aimable ni TikTok TV nkuko bisanzwe, ni mu makuru agiye atandukanye tuba twajana kugira ngo tugende tubaganiriza muri rusange cyangwa se tubabwira uko gahunda zimeze uyu munsi. Nyuma y'amagambo agiye atandukanye hagati ya MRDP n'abasirikare b'u Burundi bahuriye mu ihuriro ryabo rya Tafoka, uyu munsi MRDP n'abaturage muri rusange navuga ngo ba Minembwe, ariko ubwo nimvuga MRDP ubwo wenda abantu ntibumva abaturage bose muri rusange, kuko MRDP ni icyama kibarizwa muri AFC kimwe na M23, gifite ishami ryabo rya politike, gifite ishami rya gisirikare muri rusange. Reka mvuga abaturage ba Minembwe. Abaturage ba Minembwe muri iki gitondo bazindukiye mu myigaragambyo. Ni imyigaragambyo yamagana imikorere n'imikoranire, ndavuga ibikorwa muri rusange byaba bya Tafoka cyangwa se abasirikare b'Abarundi nkuko bivugwa. Ni nyuma yaho hakomeje gusohoka inzandiko zitandukanye za MRDP yamagana imikorere y'aba bagabo. Hanyuma nabo mu nzandiko zabo bagashishikariza cyangwa se bakamagana imikoranire cyangwa se imikorere ya MRDP mu misozi miremire muri rusange. Uyu munsi rero ni imyigaragambyo yahereye neza kuri komine ya Minembwe, ku nyubako ya komine ya Minembwe, hanyuma irazenguruka muri centre muri rusange ya Minembwe ku bantu bahabona aho bita ku Runundu, ari naho navuga ngo hahoze dikota za FRDC. Uyu munsi simbizi neza niba ariho edikota za MRDP ziri cyangwa se niba zikiri igakangara, ariko muri rusange ni navuga ngo niyo centre ya Minembwe, kubera ko niyo yabarizwagaho cyangwa se inshuro nyinshi cyane iyo FRDC iri hariya ibarizwaho etat majoro, nibarizwaho komine ariyo navuga ngo nkuru mu buryo buri politike hariya, usibye ikibuga cy'indege wenda n'isoko nkuru bibarirwa hakurya ku Kiziba. Ariko muri rusange navuga ngo iyi niyo centre, nako hitwa muri centre. Uyu munsi rero akaba habereye imyigaragambyo yarishingiye kuri ico kintu cyane kiruta ibindi byose, yarishingiye ku kwamagana imikorere ya Barundi, abasirikare b'Abarundi bari muri kiriya gihugu cyane by'umwihariko muri Haut Plateau. Nuko yamagana mu buryo bumeze gute? Nekereza ko byaciye mu buryo bw'imyigaragambyo, ariko nanone ugendeye kuri ku nyandiko za MRDP ari nayo ireba hariya cyane, nubwo iri kumwe na AFC muri rusange cyangwa se M23, yakomeje kuvuga ko abasirikare b'Abarundi bari hariya cyangwa se mwihuriro ryabo muri rusange bakomeje guhohotera abaturage. Ibyo ku rundi ruhande abandi nabo batemera, ahubwo bavuga bati abaturage muri side zigenzurwa na MRDP mugomba kuza muri side zigenzurwa na Tafoka. Bati ntabwo twemera mouvement va et vient y'abava muri eneo zigenzurwa na MRDP bakaja muri eneo zigenzurwa n'Abarundi. Bati ntabwo ivyo bintu tuvyemera, sauf umuntu uzaba urwaye agiye kwivuza, mu bigaragara agiye kwivuza ni sawa. Umuntu uzaba n'iki kindi bemeye
umuntu uzaba yimutse burundu akava muri maeneo zigenzurwa na MRDP akaja mu maeneo zigenzurwa n'abarundi atumwe uwo nguwo ntaco bitwaye. Abo ngabo ni nkabo bemerewe, nabagwaye, nabagiye kubunga cyangwa se bimutse muri rusange. Ikintu banze banavuzeho cyane ni kivuga ngo nta muntu wemerewe kuza guhahira mu maeneo agenzurwa na Tafoka aribo barundi na shiramwe ryabo ngo ajane ibyo kurya muri maeneo zigenzurwa na MRDP. Ati ibyo ngibyo ntabwo tubyemera. Iyi myigaragambyo y'uyu munsi ntekereza ko cyane ishingiye ku buryo bwo gutabaza kubera situation abantu barimo uyu munsi. Ubushize twakoze ikiganiro ndi kubabwira ngo birashoboka ko cyangwa se mu buryo bugaragara ko abantu bashobora kugwana muri ya mvugo abantu bavuze ngo ariruka ubusigamana, bashobora kugwana ya migwano navuga ngo irasa nkaho ari ya nyuma yo kwigwanaho bwa nyuma. Kubera iki? Iyi myigaragambyo y'uyu munsi mu rundi ruhande mu buryo bugaragara irategwa na situation abaturage uyu munsi mu Minembwe barimo kunyuramo, baratabaza amahanga kubera situation barimo kunyuramo. Iyi myigaragambyo teguwe mu gihe inzira yari isanzwe icamo ibiribwa, icamo swati imiti, icamo buri kintu cyose kiva muri iyi migi yepfo bizamuka ruguru yafunzwe, yari isigaye. Abantu bazi mu Minembwe iriya nzira niyo yari isigaye y'indondo, muri make y'indondo Mikenke ugakomeza indondo yo hagati ugakomeza epfo iriya ndondo y'Ubuvira ya Bijombo bakarima iriya soko yo Mitamba. Niba uyu munsi irimo gukora bivuze ngo abakomeretsa nkuko mubivuga cyangwa se abacuruzi bava Uvira bafite inzira igaragara kandi icungira umutekano nabo. Ubwo ndavuga abava Uvira n'ubundi barimo Wazalendo, bayobowe na Wazalendo, bakazamuka umusozi miremire bagahura n'abarundi n'ubundi bari coalize bose hamwe, bakazamuka bakagira mu Mitamba n'ubundi bose baracari hamwe. Iyo nzira rero irasa nkaho ihari izamura ibiribwa, ariko ibiribwa ntabwo bibasha kugira mu Minembwe uyu munsi turimo kuvugana. Mbere byarahageraga kandi niyo nzira yari isigaye kubera ko iyindi nzira murabizi ya Mukoko ntabwo ikora, imanuka mu Rusuku ija Fizi ntabwo ikora. Inzira y'Ururenge n'ubundi ntabwo yamye ivamo ibintu by'ibicuruzwa, yamye wenda ivamo ibiryo by'ibihingwa bisanzwe abantu bihingiye, ariko ibicuruzwa bindi ndavuga amasabune, amasukari, imyunyu, amahuzu n'ibindi ntabwo byigeze bigira inzira muri iriya nzira y'amajepfo igana za Rurenge za Rugezi. Naho ni ukuvuga ngo inzira zibiri zabagaho, ni inzira iva mu Mikenke ariyo ndondo nyine n'inzira yo mu Rusuku. Iyo mu Rusuku yari bagiranye nta ikibaho. Uyu munsi yari ihari ya savingaga bari abantu bari mu Minembwe, ni iyi ngiyi yari ifunzwe nayo muri iyi minsi ya vuba. Mu itangazo ngire ngo icyo kiganiro twaragikoze. Iyi myigaragambyo rero ifite ishingiro kubera ko irashingira kuri ibyo bintu byose byo kuba abantu navuga ngo ingaruka zatangiye kugira ku baturage bari hariya mu Minembwe zo kuba badashobora kubona ibyo bintu. Namwe nimwibaza umuntu uri mu Minembwe, uri hariya mu Madegu, uri ku Kiziba, uri muri iriya mihana izengurutse Madegu muri rusange, batabona umunyu, batabona isukari, batabona isabune. Niyo mpamvu ntekereza ko nyuma y'iyi myigaragambyo na manifestation no kugaragariza amahanga situation abantu barimo no kwamagana abarundi n'iyo coalition yabo bafashe icyemezo, ni uburyo bwo kugira ngo barebe ko hashobora
kugaragara wenda igitutu c'amahanga cyangwa se pressure y'amahanga yo kugira ngo iyi situation y'abaturage babayeho uyu munsi ihinduke, abaturage babone ubuzima bw'ibanze muri rusange, cyane ko iriya ama organisation abara ama organisation adafite aho ashingiye cyangwa se abogamiye muri rusange ashobora kugira ico akora, swate agahangura indege z'uruja n'uruza zabanjije gucekingwa wenda ko nta bindi bintu zijanye, ahubwo zijanye ibiribwa by'abaturage. Ibi bintu ntekereza ko n'impamvu bigera ahangaha amezi n'amezi agafata abaturage babayeho muri ubu buzima nta amahanga nta kintu akora, nuko ari ibintu biba kubirabura. Ariko ku rundi ruhande ku bazungu sintekereza ko hari abazungu cyangwa se igihugu cy'abazungu gishobora kuba muri situation nk'iyo abanyaminembwe uyu munsi barimo, ngo ibintu bibe bitarakosotse. Mwarabibonye ngire ngo igaza aho byageze naho indege zigemurira abaturage zikikorera imifuka y'ibiribwa zikayitibura abaturage bakayifata, biriyambare neza bakabifata. Mwabonye ikibazo cyabaye muri Ukraine intambara igitangira, Uburayi hafi ya bwose biriya bihugu byegeranye na Ukraine biriya byose, Norway, Poland, biriya byose bikikije Norvege, impunzi ziva mu bindi bihugu zabaye zihagaze kugira ngo abanze batabare abantu muri Ukraine. Ariko uyu munsi utekereza niba abanyamurenge nabo babarizwa mu baturage babarizwa mu mwe rw'abibumbye, mu muryango w'abibumbye, ukabibura. Utekereza ko wenda Kongo nayo ishobora kubibarizwa muri uwo muryango kandi nibyo barizwamo, ariko ukabibura. Struggle ntabwo ari iz'abakongomani gusa, si iz'abanyamurenge gusa, si iz'abanyamurenge gusa muri Minembwe, ahubwo struggle navuga ngo niza birabura bazisangiye muri rusange, kuko ntabwo ari bo gusa, na Somalia nuko bimeze, na Sudan nuko bimeze, n'ahandi muri rusange nuko bimeze. Imyigaragambyo rero ishobora kugira icyo ihindura, swat kwisubiraho kwirishira hamwe bakagemurira abaturage, cyangwa se navuga ngo imiryango mpuzamahanga itegamiye ku mareta ikaba yagira ico ikora muri rusange kubwo inyungu z'abaturage. Ndimo kugenda ndeba video, abantu mu by'ukuri ni benshi, urabona ko ari benshi, abagabo, abasore, abasaza bakuru, abamama, urabona ko ni benshi cyane, wenda ninza kubona video ndende nshobora kuza kuyibereka. Ariko muri rusange baramagana imigambi mibi n'ubundi MRDP nk'uko ibivuga buri gihe itegurwa ku banyamurenge, niyo bamagana ifite n'ubundi izo ngaruka zigiye zitandukanye twaganiraga nk'iz'inzara n'ibindi bigiye bitandukanye. Mukababaro twese tuzamuke twerekana akababaro gitumye tuba hano, abantu bose ababazani karibu dukomeze ku murongo twese dutuje, tugenda basaza tujane twese tugaragaza akababaro kacu. Keke baduteye, umikeke baduteye, abana n'abagore, abarundi basubira iwabo, bakoze jenoside mu mikeke, twanze abarundi, twiyemeje amahanga, amahanga dutabare, dushaka ko Minembwe na Mikeke iba ko mu Gatumba, dushaka ko Minembwe na Mikeke iba ko mu Gatumba.
plateau ya Minembwe tunapendezwa na kusema kwamba tuna huzuni kubwa sana kuona tuko confine hapa mu Minembwe, banatufungia njia moja ambayo ilikuwa ina provisione Minembwe kutoka Kundondo, wanamke wapate sabuni, wapate chumvi, wapate kila kitu. Muliona watoto wa masomo walikuja bila uniforme wamoja, wengine walikuja na uniforme za buchafu juu ya kufungiwa njia na guvernema ya Burundi na arme yake. Ile kama wamama wa Minembwe tunahamakia hiyo. Hatutaki hapa, haiko Burundi, hapa haina ta territoire moja ya Burundi wala village ya Burundi. Kusema jeshi la Warundi likuja hapa Minembwe kutufungia njia sisi wa mama ni jambo la huzuni sana. Tunalilia community internationale na mataifa, watu ambao wanaona hawa watu wote wanakusanyika hapa, wa baba, wa mama, watoto, tunakuja kulilia mataifa, tunakuja kuonesha serikali ya Kongo gisi ilituua, ilitutesi. Jeshi la FARDC liliua wanawake hapa Minembwe, likawafanyizia maviole na mamitrasio na vitu vingine, lakini walikuwa hawajatuwisha njala. Walituachia hiyo njia moja, nayo ni kwa neema ya Mungu, lakini Warundi sasa wamekuja kutuua na njala, wanatufanyizia genocide ambayo iko inapita musilansie. Hiyo hatutaki wa mama wa Minembwe, community zote. Sisi wa mama hatuna mambo ya politiki, hatuna kusema sasa tutaenda upande hapana. Sisi wa mama tuna haki ya kuishi. Watoto wanaanza kugonjwa magonjwa ambayo hatuwezi kuyajere. Marujore zinaanza atake batoto, madiare na makorela juu ya kukosa madawa mumtaa ya Minembwe. Wamama tunalilia mataifa, tunalilia maorganisation international kufanya iforo yote wakuje kuintervenir Minembwe, kwa sababu Warundi njia ambayo yenye tulikuwa tunataka amo tunapata amo kidogo ya kutusaidia imefungwa na jeshi la Warundi. Kwa kumaliza ni kusema kwamba sisi wa mama hatutaki jeshi la Warundi warudie kwao. Walitufanyizia genocide Gatumba, wanakuja tena kutufanyizia genocide Minembwe, kutuuisha njala. Juu ya genocide waliona yenye walifanya Gatumba haitoshi, wanakuwa endelesha Minembwe. Wamama wa Minembwe tunataka kuishi, tunataka haki ya kuishi. Tuko na haki ya kuishi, hatupendi kumalizika, tunakatana genocide. Stop killing Banyamulenge. Nawapenda sana bandugu yangu Banyamulenge. Nini kwa mwanamke wa mushi Gasirentia angababu inyo kwa parlamento basi okini kunyire Mungu alifungulire njira tuwatani lukubaiko kubana wahanga isire hano takazi kuchijira tujei muda takazi kuchijira kone yomyaja ni Gasirentia ndi munyamocha dinamushikazi Mungu arabale arwenze njira yo kubona kubangaikeka